chonde ya Meru County kumakiri assembly no terwe executive kidogo tungwete mfano itukwirigira programs nyingi muno kiri roads and infrastructure mbura nebirete ingi kuma mweri byo 10 mwaka muduru mwaka mweri muduru kwedere kita na nyita gukuraga napata kwena utada bone ne muno kiri bantu yetu janjira jere kidu kanga ikitu kanga muno so itwikirete mbesa muntu kwa bantu janjira tune of 300 million ageke development na teguga budget around 200 kwena mantu ya michara na mbio kile total expenditure kile mantu ya department lakini tongera mbesa tune of 300 million kilo roads and infrastructure kwa kisha mantu ya chetu kwa ikishughulikiwa kipa kudondekwa chupa kutuka ningi tukumkeli ya uchumi wetu tukitembeza kile mantu ya roads water department aswage kuongera kile mantu ya mbwao tukitete 90 million shillings na tulishio basi tukenya nyinya na tuweka 60 million shillings ya kuongera kile terene wa project ya roads ile ya pipes kwa pangi kwa distribution ya roads and department of water na kile youth nabo nituongerete tweda 80 million kile mantu je youth empowerment iyi both ile Meru Youth Service na General Youth Empowerment no tiga na bara bedara bagita youth Meru Youth Service iba bayingi kono batiga kwa nabo jana are bole bara batiromba kuija bakwenda michezo bakwenda kwende enlightenment ya youth auto 80 million no twikirite kada prongera brande Meru Youth Service to kana kwire rogi change ya gutwike bakomba kudabetimira polytechnics youth polytechnics ira tunachonda ene want ile da isi ta vocation training centers so gutwike nande area ni iko devolve Nkuruki uma central point ya takirinya kile want tuna 47 million shillings kile manto ya sports sporting activities kile ya youth or the department of youth and sport tuna sporting activities around the total of 47 million ekampower youth Nkuruki na on department ni daina ya culture manto ya ntwere twekra 15 million shillings ndo manto ya ntwere kumba kile nyombera na ale enjoy kana manto ya ngijara ya nayo manto ya youth and culture tuna department ya kidomo education kulingana na constitution ECD kana nursery school no idara ya county na hii itakuwa polytechnic na vocation training centers na kuito kile tembesa no ntwa kulia instructors bara bega na bena wale ya those institutions kumenya na board of management cia village polytechnics na Nkuruki kuidaita wa capitation nonto mwana withaira rende na vocation training centers kana hizi polytechnics nethera akiona 15,000 shillings o mwaka kuma kile thikari ituimizana ibedera bakingia schools ile nonto namba zikeda inene nombe sikeligitai nyingi ndene vocation training centers ile so tekera pesa na sonya ko equipment Nkuruki na tukiuga to change urago twire kile manto ya polytechnics ile go tukatoka to balitana kitu carpentry masonry na manto ya ngaki kwenda tuketa program misha kena de computer addressing electrical engineering na programs ingine chimba kwedra yokeria ana betu mantuja L ni njuka giambe sire nyingi bunde ne ya office account non tunayo ni fully devolved ukataka katiba yetu century 4 the constitution ile very clear kwenda health fully devolved na tontugo nio kule daktari kule clinical officers kule nurses kule mdawa hiyo waka hospitali hiyo na 3.3 billion kuma kile budget yonde rato na 10.2 billion so 3.3 billion yeti 2.4 billion ile take kule amechara kuma ge ndamadaktari jau lab assistant pharmaceutical pharmacist na babonde 3.3 billion igatikali ya kwenda 400 million around 400 million area egweta nayo kile mantu ja use of goods and services koja kuga igo tumiro mobisine mantu neja ko kuberekani anteto hii mantu ja kuiki officers na area na ngubija hiyo yonde egatika 548 million and development kia na department of health waka hospitali kuburandawa kudia mantu yonde ja hospitali so keda na department of health na kuikia mbese nyingi ko lakini ngoria department ya health ibaraga ndiye nande budget ya public health na medical health no tuko na chief officer nande wa health na public health ile kuligeria na kuolia public health ni prevention medical health ni curative kana kuolia so
tu boli na bo nyabo bet na speed na bet ba tegere mon kanyan dispensary re ntore ne adwana ere ntore ne mwanga andia ere ntore ne goji ere timau mon kan dispensary re utuke concentration ya ke level 5 mon kan be uruna ale ke level 5 years to merete level ile yongwe kwire kanere kwende kana no ndiri faro hospital lakini nya dispensary re na ale ugatwika watchman no kana ale atirei kana mtu ule waandiki in the compound ya terei non tuninge mbesa ile ila tutaka user for bond na provide for kuna that 1 million for that purpose na ile ingi komba kudra no area laboratory services siri aboga kidogo kulingana na mbondo management kile kibanganya na area kile simba kutenderia the county public service board na 24 million non tunayongo ya ile kuandikana no mwake no mwende secretary of the board no ile full time employee au bangi beta part time na bejaria kwina mantu membija kuandikana kana kedera kwina mantu ja discipline kana mantu jange je politikuge kwa serikali ne dinga tete tonda kuno in environment na yone dinga terete au lakini ile iguru kabisa ni eldo no kwa kwira amani power ino ya kumbuka twebunge ya Meru tukumbo support budget ya mwaka huu twetwinde 100% tutaweza kuna any objection na untubumo pura tukienda kuira ntubetu ba Meru particularly contractors kuina mbesha ilio cha kurea ngwe na barabombike kwira barari no kwa mtomba kurita ngwe akedra tumba kuriwa itu kwenda baira within budget yetu kurukia tukuyagwa reka na a process ine kuina mbesha cha kumba kurea contractors department chionde na kwa itu kwenda kuona aritingwe bakiumba weta na mbere na kulitanguira babatikulita kenda tubetu ba Meru bomba kuona services na tukari ya bunge tuweta na mbere na kuidra tueri ithurea antubetu barabara tumire yao bunge na itu kuenda particularly kuona barabara chetu ikiumba kubwidwa na sectors zirengi chionde including mantu ya sibitari tumba kuona madaktari yetu oyaura tukurukia mbesha tukiwa ibedre bakiri ya mishara na bo ibedre bainguine kumadhaile mwakata 10 mwaki dispensaries na the smaller facilities nanturene na kesbitari inene na bo bakedra baitungatira achi betu burakubati kukedra kwena any issues to challenge mno health committee yetu ya assembly tumbe obona bai mustari ne wambere bakiumba kuidra bai ridorea ashi betu non tukutena sababu inyereku ya mwache kuendera ate kumba kuona panado ke hospitali ate kumba kuona services no ireku especially non to create mbesha na ito kwenda kuira ntubetu ba Meru ngwechi onde chomba kuendera itumba kwa complete na mwaka yumwe lakini mbesha shonde ile to allocated 10.2 billion batwe tukedra tukikwenda keroli yetu ya oversight kenda tuhakikisha mweri wa June mwaka yote itetewe kinya ikumba kwa utilized bupwega kenda tukikedra kuena pending bills tuita mwaka yura yungi murungu atukaretie na kinya baba kada baketu kagia new contracts dina mama wakati kidira bakenzo abakuliwa nuntu tuko provide enough to provide message ya kungana dia kula contract ile na ile ya leo iliwe na ile iko njeru ikaomba kuliwa kwa hiyo akaweibwega sana members ba assembly nuntu bwa ugeutwa litendongi na ndina uma tuendelea kugwatanira na kusupport thirikari yetu gutio ntu bukarema nuntu bwa janga yetu na ya covid thirikari nitumite in the counties na kile budget yeje kwina 50 million na ya mwaka jojo tutigerie biere na mwaka jojo tugweta kwa twathithie na arua twina milioni ingi igana ria igire